I was only kwaba. Eda be fit can see so make sure so subscribe to your channel no comment like and share video with others and many more. I was na aye na nsemu na Oboy Siki e grantee interviews bi ene aye nima bi na woye no e wo social media no. Na no wode. Na was Oboy Siki are threatening the life of aye hotele. Say obi ku hotele ene ade because of aye product be a friend or tria e ho nsensem bi abaye. Na was ensem we e call viral Emma aye hotele ati news ni bi ensem Oboy Siki betina fidi so na woka so be kunu ade ade bia hotele agrante interview na interview ni mu no e na ode betu dwa se Oboy Siki ese wo no obi kun no hotele a ene ye ne wo ka ne camera so dwam se wo no hotele obi kun Oboy Siki ansa na Oboy Siki mpatrai kora se obi kun no ebia ensem bibiri ena hotele e de betu dwa abra agrante interview e wa hoju TV adama mienkoe nenkotie nsem ni mu nchire mu ye yeba na afi yaka ere to so dem ye ko no show so subscribe to your channel no be like na afi watch video we for the same anymore Jan Santos wale ze wa nitia na jimia fasa so be wuda dada se ko jimia ko wuda dada unyimia minyimia be kanfo otumfo be TV ama he me Santos se mkoduma ba na se me bra na se me pese me hwe eye short videos mama ni jingu adia enyi ba bia bi mo no se me ko na makohwe otumfo ba TV ho na benya videos papa so say wo hwa na subscribe tie otumfo ba TV na subscribe so entampana no gomodi no wa share link no we share link na na wo bi su enya no so ahwe e bia nka na me ba na beto Oboy Siki ha nka nya papa ene sen ewiase ntena se enya adun se ebo obi aduane ano aduane ato yes o twa asem na Oboy Siki e ka no enumbra na ha na nya ba akofo de ya me artist ana company bi aba no so tell me pa chombe so we brand ambassador mami ana na ko sensana be ambassador nta den na wo beka say sabi kwa wakora na me wo ma ne me we me ya frame say me anwani we asantini nta den na sabi wo ba ne me na utimi twa ho adidi matem for what we as said ye wo akora nyansani sa ne wo pani nyansani said ye wo akora jimi for sa ne wo pani jimi for ko sabi utu efufita e no chan sabi unu nyansa sa abofra ma hwe video no ka sa edro no o se ye frɛ no ponko una ade we do na se ponko na aka se o twea ye we adu papa na oyo edru na nkasa na makɔ no ho na ko din komo ebra ye sensen na lete ne nkyɛn ti minima na mali du ye mente ho abakɔ so mu da se man na mali du say ebia Oboy Siki na dey edru no man na na kye na edru ta sem na Oboy Siki kan dua na obo no body e chance a yes me ya okay kako ba bia do be silence Oboy Siki on social media we ni app ni industry me silence no don't say do that social media airport to kwada and obi again ma ba me counter that but on the from me be from me do nyankopon Oboy Siki dey untouchable say app no so to o untouchable dey ho ade na onim ayen tietemu ni eni han no do na nipa Oboy Siki nim hwe ya ka se form a wonim hwe me ya o mutu busunu fi o kaish me do nyankopon kaish ba nyame nti na ye jaja na me bia to agu Oboy Siki ni hwe no tim na me hwe oye dwedwa me mabono no me mo na ho me ko no go post me ko me come straight na ma chance na si podua same way mama on be draw chair freeba oni be draw ni freeba me answer na company be frame no me a me catch papa say patch draw unya ne he et sen sen na o che mu so no wo ye mala oni mu no na say o twa ne kwa na e draw oni mo oni mo draw bi ho wiase bia enim yale bia esa o twa ye draw bi edidi twankasa tese ye me catch o trade me share o twa ana me wo me ba Steven wow me konum bi no so be say me konum adron I don't make them me come so ana me come me ba no na me nya ready say me da wo I be preach eh otwea na me na me bi from otwea wa advert ne de no kre no woni mo biem me nka ne say ahwe table ba bia Mr. Obomu kakrama yen den na otwea be hu sen na ekoye wo fremu ni ade a wo de be brand ambassador
of Ochia Heba. Senator, me honor mobile. Okay. Once me young kono. Yeah. No so. Chale drobia ba ko hu papa bi drobia ba say ti ka person. You twa ho for your own photo shoot. Yeah. Nanka you promote drone kakra. Ene say be ni ko hu wo mo. Ana promotion ni mo an bi say me on say you sign it. And you sign it. Enti me no mu share kra yen che kra ye ko 4 years. Wow. Yes. Acha. Sa 4 years no mu no. What more boy Siki say empo Heba no management team anase nipa kro na nkasa anase hu nipa bi woni ni gina open. Debi. Me hu ni data asem na wo ka no. Me yesa me nkasa do se me kasa no de na fon se. Asem Oboy Siki e ka no. E me nim so obi na abo ne pa o. Se obe pe papa na hu na gina sika o. I don't know. Say Oboy Siki say we share papa na papa no we share we say we gina 150,000. Obe papa no 1 billion. 1.5 billion. Yes. Wo je papa no. Na papa ne see on teso. Na say wa approach papa no, ama papa na dia tum say obete so na obema no we. Oboa. Onko approach papa bia. Na 1 million prabe ma papa no mfa ma no. Wonim edupa na ton ho. Ebiam so Oboy Siki person no so ye na ma duro bia na o hye de ba. Ama pese won kanta na o twia no obuni tugu no ono le be hye wo. Sana me hu no. Yes. All the time. Because me company say you Oboy Siki me hu da. Your first meeting me hu da. E do sala papa no ku na ntwemie no. E frɛ ne ku kwa win na mama ne ntwinam. Me hu ofi order so be gi ne ntwinam. Sala me hu. Enti ele ten na obeka so akosia malama lidu na wo gi ne 1.5 billion. E wode ho. E three me kweti passes me mo ma ot me no. Kaso tell e do dey come. Yeah, wakan or Debia say the girl no cry no wo adra. Se ono na di bibre no ma no ntia sa adro di onim bet. Ohun say ochia no ponko na ye kan eno ne ochia no ono mu biem. Na onum biem so da. On say me nia na heba for no maba no. And for so because my face trouble the pass say kuna koye sa na bu ochia for ni mu ase. Yeah. And asa na say a drone so dey obi antimi nsem da. Boy. Ye wan no drone bibia nim say ochia dwene ne ba mitiri ntwawa no me ye say ni competitors ene pese. Yes. Omo ne Oboy eye sa ade no. Enti no na me ka se papa no wo court bi anko betimi de Oboy Siki egina nke no so bebo. Ye drone FD approve we. Yeah. So your chia, you see, obi akopiki di watchia say, e be no do betuma si no. Yeah. Ti do Oboy no, e betuma ko wie court. Ko wie court so Oboy be dem. Ko we good company ni mu ase, ye be fine no so. Because baby obeko bia wo say wo de obebo dua. Me expect dua. Wo de wo so dua bo but or say obebo ni tendua. Obbo mo obi. Watch. I dey so go bo ni tendua. Na wo mo me ye hu se wabo. Me he de dua ni benya no. Significant. Me wakamati. Me trust you. Oh, Mr. Masole. Wakamati so be bomb bia no. Chale. Medical backing of fast bra. Oboy Siki. Oboy Siki. When you are four man for to ba me there. Obeba ewiakete. Me na me catch you. Me kuta kuma papa ba me say kuta kuma ba ku dey dangerous. And you find no mess. Wow. Yeah, cause see I'm there. Oh yeah no. Obebo ma no aduane otuogu. E dey na me me bi. Enti me e ba de sem no be di agro bi e na do so dey come e bi di dia. No so me ntwema. No kwepọ na make a because me crowd the interview na oh yeah no maintain ma biase. Say wo ye kwa wo ne papa ni na anya. Say obi okoye advert there. Nka na ni babo bia. Yeah. Yeah. Sabe body akwase e bia be no. Enti say person. So obo FD meeting odo. Obo FD for nyadua. Ade papa na e nyina na e di posa na e dey. Ade ni hado. Ade kwese dey to be fan kran no. E yo chia. Ya no dey waka. Yes, e dey to pro do. Ani say wo so waja ntire be yire pa. Ade dey kran so ja no. Ye dey to pro do. But na dey wa continue ka do foforo e ba be say dey e be hwe. Na ye njemu so ba dey fanta. And your pronoun when they do not to the say, that's simple. But I think that's all share with their baby or trade. They say, brother, a high grade.
The whole way across the world. Opo chiapa, a drop of a bemedra, ya did for you know about it. Forget it, don't be anymore. I just want you. Maybe And so no one who. And I too say, have I followed that page? Sika kasi ya mano. yes, I know. No, but so let's say it, you know, Bawa. You know, me shani and no meno. Look at me catch up. So I then among chinin tenasi na we no na management ni nyina ni nhia na asembia ho no mo kan ya trust e dia on so na ye nyina ya chi atum sa na be see le be se si o trust e ne Oboy Siki nhia na ye nim komo for otua no dia dia wo ye no ne obi so many years building the foundation, building the company. Now be 1 hour 2 hours I be send no ye ni share say ya ha on ye be dem that year one here about them because Oboy Siki baby I would do no say wa when it ya no credit their tobo Mr. Oboy Siki no a udi ni ho agro no ochena bi wan hwe abefa ne ho anya problem because Oboy Siki one obeka 2 also stop no okay Oboy Siki one obeka 2 ye ni na kwa mboko ha yeah me dance man me kwa me boga na oya me sa ba na Oboy Siki ni si anyi adwrebu woni ni wo problem but en fa nyini no enya niema bia ngate wanyini ya matiaw na me busa I Bible no kan wan tiara o kan ne sen wada Roman so do ka say jimi bata abofra ko da ba net sa na payin no so e bata na ko ho a ya we di wonya kan na me pato Bible yen sesa no wa kan no but wo si apre wa opposite I know the one can the Bible, one can the idea. Let me throw Minya Mesro say, and could you duabo piano, and I could say you promoted to ya. But you are the best beer. I don't also put dear. Off and cockot. Or the Vegna, I got Genius here, no one in there. That means they say, me must summon I compare your chairman something or as a measurement. What did you do? I don't know him. You will be Diana or say, yes, Fonza Sebreno, Namonye. Menti papa na you, the stand be all yeno. Menti unim, why not against or pursue ye be the honey pa. Or pursue ye be now, cool. No people made the pass. I'm not 2024 years will be we. Yes, other to be passed. I mean, I also created different episode. No one, no people made the pass. But your man falso, sana mekano. Me, I'm fine so. Better famso. Now so be boni na obonu na se. E do critical na na so na no ye dem e na be ma bi besi wo eating na se. Odo be call police station. Oh, ofa. Onu de onim ye o. Police station. Sese ma bono. Ono ye na no dedicate to lensa na wo refi o. Aye ya na no dedicate to lensa na wo e. Opo ameto. Ni ahu de ni bro mo ahye. Police station so dey can pon na ma pon bi. Simple. Me pacho e ba ye wo bisa papa no. E wo ne Oboy Siki ntemu asem. Me pacho wada Roma. Case ni si ye nyina no. Oboy Siki ni share na physical. Okay. Me friend nso a on fa me call. Cause when me ni war, me friend on fa. Papa nso on call no ho. Wo je 1.5 billion. Hey, masa, na enu mane ha no on na on say o plenty ya na on dey enu mane ha ma. Also Oboka say Oboka. Odi ni sika man papa no sa abra na papa no sabio niam nkoyie man no. Mata ne ho. O sa na ono no pa kire ye. Me se wo boa. Oh. Mana mali do wo bon sisi a ko ho nkodi nkele busa ne say. Oboy Siki ko one me share one. Enti motive ben na Oboy Siki dey yes. Me say ya pon the pa. O pon so na pon the pa. E company fufo na pon the pa. I produce come on yes adam. E ko reach say na timi tum say, okay, mana me feel ko woni me feel. Me say hotel ene ye ne twetwe nkomo e allegation bia Oboy Siki ye de beto abontin ya keka nsem bebre say obebo hotel dua because we dikan yakobo dua bi dada ne yenim asem kro afi ye behwehwe mu no na che say we mu nyina ani ma obie mu hu nyina no eho abam aye kire say otwea aduru okobo omudua wanyi ba kokora mfrim afi de ye Ghana FDA kase we nyina no oso obebo omu nyina adua anya agro nti hotel eno no hotel na me ni di you are trying to be na me fan from say dey me mama say me patrol me abiwe me nye go social media da
Some of the people you might tell me, no, be young to court. I didn't see that. Bye. Jan Santos wale ze wa wani tia la Jimia faso so ko be dada se ko Jimia ko dada wu nyimia mi nyimia be kanfo otumfo ba TV ama he me Santos se ko duma ba na se me bra na se me pese me hwe eye short videos mama ni ji ko adia enyi ba bia mo no se me ko na makohwe otumfo ba TV ho na benya videos papa so se wo hwa na subscribe tie otumfo ba TV na subscribe so entampana no bomodi no wa share link no we share link na na wo ni su benya no so